اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадзода ва мадина назарзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. иншооти азими аср нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз қуллаҳои сарбафалакаши кӯҳистон то гармии хонаҳои мардум он нур ва ҳаёт мебахшад, орзуҳоро ба воқеият табдил медиҳад. Роғун чароғи умед ки имрӯзро равшан ва фардоро обод месозад. кишоварзӣ сарчашмаи файзу баракати зиндагӣ. аз заминҳои ҳосилхез то дастархони пурнеъмат он меҳнати ҳалолро ба самари ширин табдил медиҳад. ҳар донаи кошта умед, ҳар ҳосили бардошта шодӣ меорад. кишоварзӣ пояи рӯзгори обод ва кафили фардои пурбаракат. корҳои созандагӣ рамзи пешрафту ободии кишвар. аз бунёди роҳҳову пулҳо то қомадафрохтани биноҳои нав зиндагиро осонтару зеботар мегардонанд. ҳар хиште ки гузошта мешавад пояи фардои дурахшон аст. созандагӣ нерӯе ки имрӯзро месозад ва фардоро равшан мекунад. чорводорӣ манбаи баракату неъмати зиндагӣ. аз чарогоҳҳои сабзу фарох то дастархони пурфайз ин бахш меҳнати заҳматкашонро ба самараи фаровон табдил медиҳад. ҳар саршумори парваришёфта нишони заҳмат ва умед аст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. оғози амалинамоии тарҳи нодири бузургтарин иншооти гидроэнергетикии кишвар, нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва табдили он ба иншооти стратегии давлатӣ қадами устуворе буд ки бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2008 роҳандозӣ гардид. зиёда аз 18 сол аст ки корҳои созандагӣ дар ҳама қитъаҳои сохтмонии иншоот дар авҷ буда, майдони сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба рамзи ҳамбастагиву ҳамдилӣ ва иқтидори созандагии мардуми тоҷик табдил ёфтааст. ҳамкорони мо аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар иншооти стратегии кишвар гузориш медиҳанд. меҳнати фидокоронаи сохтмончиёну муҳандисони нерӯгоҳи барқи обии Роғун намунаи олии ватандӯстӣ ва садоқатмандӣ аст. дар ин майдони корзор новобаста аз фасли сол, новобаста аз вазъи боду ҳаво, шабонарӯзӣ корҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. тамоми ҷузъиёти корҳои сохтмонӣ то мушкилтарин корҳои бунёдӣ бо масъулияти баланд ва ифтихор анҷом дода мешаванд. заҳмати тасаввурнопазири ин ҷавонмардони шуҷоъро ҳар нафар бояд бо чашми сар бубинад, зеро маҳз дар ин ҷо ватандорӣ, ватансозӣ ва содиқ будан ба халқу ватан мисли оина ҳувайдост. лоиҳаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун лоиҳаи калидии соҳаи энергетика дар тоҷикистон ва минтақа буда, иншооти стратегии мазкур мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии сифату бехатарӣ ва бо истифода аз технологияи муосир бунёд мегардад. имшабу рӯзҳо дар ҳама қитъаҳои сохтмонии иншооти бузурги аср нерӯгоҳи барқи обии Роғун кор бо ҷӯшу хуруш идома дорад. дар айни замон мо дар қитъаи ядро қарор дорем, яъне қитъаи обногузарон. корҳои тозакунӣ қабати офирон ки дар фасли тиравоҳ аз қабати муҳофизавӣ пӯшонда будем рафта истодааст. кор дар қитъа ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, аз ҳама лавозимот таъмин ҳастем. корҳои хобондани маводи зонаи 4А аз байни қитъа ба тарафи чап ба охир расид ва васлу нарм кардани зонаҳои гузариш, филтрҳои
зонаи 2 ва 3 идома дорад. дар сарбанди нергоҳ дар моҳи апрел дар ҳаҷми 858,056 метри мукааб ва дар маҷмӯъ 44,726,892 метри мукааб мавод хобонида шуд ки он 56.1% ҳаҷми лоиҳавиро ташкил медиҳад. дар қисмҳои сарбанди нергоҳ дар баробари муҳандисону сохтмончиён кӯҳнавардон низ шабонарӯзӣ фаъолият карда барои бехатар гардонидани қитъаҳои сохтмонӣ бо симбандии ёнаҳои кӯҳ машғул мебошанд. аз тарафи рости қитъа корҳои сементатсионӣ шурӯъ мешаванд. пеш аз шурӯъ шудан аз сангпораҳои канда мешудагӣ ки дар номусоидаи боду ҳаво монеаи корро ташкил мекунанд, кӯҳнавардон пурра бартараф карда истодааст, сеткаҳои муҳофизатӣ кашида шуда истодааст. дар мавзеи камераи дарвозаҳои нақби сохтмонии қабати чорум корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ пурра иҷро гардиданд. корҳои бетонхобонӣ, арматурбандӣ ва сементатсионӣ бошад аз ҳаҷми умумии 39,984 метри мукааб 39,449 метри мукааб иҷро гардидааст. васлу насби оҳанфулузот бошад аз ҳаҷми умумии 4,691 тонна 4,456 тонна иҷро гардидааст. дар қитъаи дарвозаҳои садамавии нақби сохтмонии қабати чорум муҳандисони соҳибтахассуси ватаниву хориҷӣ таҷҳизоти пуриқтидореро ки дарвозаҳои садамавиро ба кор медарорад мавриди санҷиш қарор доданд. айни ҳол дар стеи 4 дарвозаҳои садамавиву дарвозаҳои таъмирӣ қарор дорем. айни ҳол дар ин ҷо корҳои тармими таҷҳизотҳои гидравликӣ ки дарвозаҳоро ба кор медароранд санҷишу ба кордарории таҷҳизотҳо рафта истодааст. таҷҳизотҳо обанбори нерӯҳоро захира карда дар ҳолати садамавӣ пур шудани обанбор онро холӣ менамоянд. барои пешгирӣ кардани ҳолатҳои садамавии обанбори МБО Роғун пешбинӣ шудааст. обқабулкунаки доимӣ яке аз иншооти муҳим аз ҷумлаи иншоотҳои соҳили чапи нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба ҳисоб меравад. вазифаи асосии иншооти обқабулкунаки доимӣ ин вобаста ба сатҳи оби обанбор аз се зина ворид намудани об ба нақбҳои обрасон, инчунин мустаҳкам нигоҳ доштани қабати кӯҳпора ва монеъ гардидан ба кӯчиши ҷинсҳои кӯҳӣ баъди бо об пургардидани обанбор мебошад. дар навбати аввал барои ба кор даровардани агрегатҳои рақами 3 ва 4 нақбҳои обрасон аз сатҳи 1152 метр об мегиранд ва вобаста ба ин айни замон дар қисмати даромадгоҳи ин обрасонҳо хобонидани бетони конструктивии каф оғоз гардидааст. дар айни замон дар обқабулкунакҳои агрегати 3-4 қарор дорем ки аз тарози 1148 корҳои арматурбандӣ бетонхобониро сар кардагим. дар ин ҷо корҳои бетонхобонӣ арматурбандӣ аз тарози 1148 то 1156 як қисмиро як қабат бетон хобондаем ва ҳоло бошад арматурбандӣ дар қисми дуюми обқабулкунаки агрегати 4 давом дорад. тамоми намуди масолиҳи сохтмонӣ ки дар бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун истифода мегардад саривақт дастраси кормандони муҳандисию техникӣ карда мешавад то мутахассисон бо нерӯи тоза раванди сохтмонро вусъат диҳанд. азму талошҳои созандаи ин родмардони ватан барои таъмини ниёзҳои энергетикии кишвар, баланд бардоштани иқтисоди миллӣ, таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳибистиқлол равона гардидааст. нерӯгоҳи барқи обии Роғун манбаи нури ҳар як хонадон, гармии қалби ҳар як фарди ватан, сарчашмаи иқболу сарбаландии мардуми тоҷик, кафолати рушди босуботи Тоҷикистон мебошад. дар шаҳри Хуҷанд ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон бо иштироки муовини сарвазири кишвар Усмоналӣ Усмонзода бо масъулину кормандану шабакаҳои барқи минтақаи Гулистон ва Хуҷанд доир карда шуд. гузориш дар ин хусус. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باید با پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق، پست کردن تلفات و جمع‌آوری پره مبلغ برق استفاده شده در شهر خوجند جلسه کاری دایر شد که در آن فعالیت فیلیال شبکه‌های برق منطقه گلستان و شهر خوجند در 3 ماه سال روان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ضمن تحلیل وضع ساحه، معاون سروزیر مملکت عثمانعلی عثمانزاده تاکید داشت
که با وارد شدن تغییر و الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تعیین جزا به ویران کنندگان طلبات قانون تا این مدت چاره‌های مشخص اندیشیده شدند، ولی همزمان نارسایی نیز جای داشته اصلاح کمبودی‌ها ضرورند. گفته شد که تلفات نیروی برق در شهر خوجند 6%، در شهر بوستان نیز کاهش داده شده. در فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برقی گلستان تلفات نیرو 18.2% را تشکیل داد که نسبت همین دوره سال قبلی 2.2% کم میباشد. ولی تلفات نیرو در شبکه‌های برقی شهر استقلال، ناحیه‌های مسجد و باباجان غفوروف از معیار زیاد ارزیابی شده. راهبران و شخصان مسئول جهت پیشگیری از قانونشکنی و کاهش دادن تلفات وظیفه‌دار کرده شدند. از طرف مسئولین تاکید شد که در سمت استفاده نادرست برق، خلافکاری، نپرداختن حق استفاده برق از جانب مشتریان، کارخانه‌های صنعتی، اضافه‌نویسی کارمندان شبکه‌های فروش برق، ناظران برق در شهر و ناحیه‌ها، تاثیررسانی به کار حسابکنک‌های برقی به سند عوض نمودن آن و دیگر مسائل موجوده آشکار شده نسبت شخصانی به چنین عمل راه داده از طرف مقامات پروکراتور چاره‌های قانونی اندیشیده شد. در رفت تحلیل آشکارسازی استفاده نادرست برق، اضافه‌نویسی در کار ساحه‌ها گفته شد که از طرف کارمندان و متخصصان اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در 3 ماه سال روان در منطقه گلستان و خوجند که شهر و ناحیه‌های بوستان، خوجند، گلستان، استقلال، کانی بادام، اسفره، ناحیه‌های باباجان غفوروف، اشت و مسجد را در بر می‌گیرد. 238 حالت استفاده نادرست برق به حسابکنک برقی، پرداخت نکردن مبلغ برق، از معیار مقرر شده زیاد استفاده بردن نیرو، اضافه‌نویسی آشکار گردیده است. دوام 3 ماه سال روان رفت سنجش‌های کارمندان ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوغ و خوجند، اضافه‌نویسی انرژی برق و صورت حساب مشتریان در حجم 31 میلیون کیلووات ساعت و مبلغ 9 میلیون سومانی آشکار کرده شد. وابسته به حالت‌های آشکار شده کمبودی‌ها نسبت 1098 نفر شخصان مسئول، راهبران کارخانه و مؤسسه‌ها و 80 نفر کارمندان شبکه‌های برق پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. در این دوره در منطقه سوغد و خوجند 349 پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. در اساس خلاصه و پیشنهاد کارمندان اجنسی نظارت برق از طرف مقامات حفظ حقوق 24 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. در جلسه از طرف گروه کاری وابسته به استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه قوه برق پرره مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده. راهبران و متخصصان شبکه‌های تقسیمات برق منطقه گلستان و خوجند، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، جماعت دهات و شخصان مسئول دایر به مسائل بیان گردیده اصلاح سریوقتی کمبودی‌ها قطعی طلب کرده شد که در این سمت فعالیت را باز هم تقویت بخشند تا به این واسطه تلفات نیرو کم، از قانون ویرانکنی‌ها پیشگیری و تامین اهالی با نیروی برق باز هم بهتر گردد. در ناحیه یوان در دایره استقبالی شایسته از جشن مقدس ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرامی تازه ادامه دارد که بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن مکتب‌های تیپی نو از زمره آنها میباشد. گزارش تهیه نموده همکاران ما در این خصوص پیشنهاد شما می‌گردد. дар партави сиёсати маърифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки ба рушди сармояи инсонӣ ва тарбияи насли босаводу ватандӯст нигаронида шудааст, дар ноҳияи ёвон боз як иқдоми шоистае рӯи даст гирифта шуд. бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия ва беҳтар намудани заминаи моддиву техникии муассисаҳои таълимии ноҳия дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 корҳои сохтмонии бинои иловагӣ иборат аз 16 синфхонаи муосири таълимӣ барои 800 нафар хонанда дар дубаст расман оғоз гардид. ин иқдом на танҳо як марҳилаи нав дар рушди инфраструктури соҳаи маъриф, балки гомест устувор ба сӯи ояндаи дурахшони насли наврас. ин ташаббуси муҳим бо иқдоми соҳибкори ватандӯст Акбар Асадулло амалӣ гардида намунаи барҷастаи ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ арзёбӣ карда шуд. ҳамчунин иқдоми мазкур самари сиёсати хиратмандона ва дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат нисбат ба соҳибкорон дониста шуда ҷалби ин қишри ватандӯст ба ин раванд нишонаи болоравии ҳисси масъулияти иҷтимоӣ ва меҳанпарастии соҳибкорон дониста шуд.
бинои мазкур бо тарҳи муосир бунёд гардида бо тамоми шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи босифат муҷаҳҳаз карда мешавад. Иншоот тибқи нақша то ҷашни муқаддаси миллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуда, садҳо хонандаро бо шароити беҳтарини таҳсил фаро хоҳад гирифт. طبق اطلاع مسئولین در مؤسسه رقم 72 ناحیه بنابر زیاد گشتن شماره خوانندگان و نرسیدن جای نشست احتمالیت به تعلیم فرا گرفتن محصلین در 3 بست به میان آمده است، ولی با ساخت مورد بهره برداری قرار دادن بنای نوی علاوگی مشکلی مذکور حل خویش را یافته. خوانندگان در صنفخانه‌های وسیع و برهوا و دارای شرایط‌های معاصر دانش اندوزی به تعلیم فرا گرفته می‌شوند. باعث ذکر است که با اقدام‌های سازنده صاحبکار مهندس و تشبثکار در برابر بنیاد انشاءات مذکور، اینچنین در ساختمان بناهای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 69 و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نیز سهم ارزنده می‌گذارد که این عمل نمونه والای وطن‌دوستی صاحبکار را نشان خواهد داد. بشبه ساختمان بناهای علاوگی مذکور نه تنها یک انشاءات نو بلکه رمزی احیا، پیشرفت و توجه پیوسته به آینده ملت بوده قدمی مهم در راه تحکیم پایه‌های معنوی و معرفتی جامعه ارزیابی می‌گردد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی راههای ماشینگرد دهه‌های لاهوتی ناحیه خوالینگ نوسازی می‌شوند. حالا با سهم اهالی سنگفرش‌کنی راهها ادامه دارد و طبق نقشه قطعه‌های معین شده راهها پورا منفرش کرده می‌شوند. گزارش در این خصوص با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص دستور و هدایت‌های نجیب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت شهرک و دهات ناحیه خوالینگ یک زمره کارهای نظررس با سرعت ادامه دارد. ساکنان وطندوست و زحمتقرین دهه‌های حلقه‌یار کنب و زردالودشت جماعت دهات لاهوتی اقدام گرفتند که بهره رشد انفراساختور دهات و بهداشت وضع راه ماشینگذار این روستاها سهم ارزنده گذارند و با استفاده از تکنیک‌های کلان حجم مرحله نخستین کارهای ساختمان راه سنگفرش‌کنی را ادامه داده ایستادند. ساکنان این دهه برای سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 4 کیلومتر راه را سنگفرش کرده و بعد منفرش میکنند. با اطلاع ساکنان روزگار دیده حدود جماعت دهات لاهوتی همساله در فصل زمستان و بهار در نتیجه بارشات زیادی برف و باران راههای ماشینگرد و پیاده‌گرد دهه‌های حلقه‌یار کنب و زردالودشت به مشکلی‌ها دچار میشدند و اقدام راه اندازی گردیده را تشبثکاران محض بهر رفع چنین مشکلات پیش گرفتند. اطلاع داده شد که در مرحله بعدی کارهای سازندگی راههای این مسیر منفرش کرده می شود. کلی ساکنان متین اراده این روستاها راه اندازی نمودن اقدام و تشبث‌های نجیب که به واسطه از هدایت‌های سازنده و بنیادکارانه نیک رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان منشأ می‌گیرند، عزم دارند که پیوسته حصه چشمرس خویش را گذارند و جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای نظررس مهنتی استقبال نمایند. انورشاه سیدعلیزاده، سیحامیدی شریف، ناحیه خوالینگ، اخبار. در شهر وحدت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای آبانی وسعت دارد. دوام 4 ماه سال جاری در ادامه همین اقدامها در جماعت دهات چویانگران 5 کیلومتر راه محلی منفرش کرده شد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. با عزم و اراده وطندوستانه ساکنان راه محلی دهه بونغورا مطابق به زمان گردانیده می شود. ابتکارات اهل جامعه روستای مذکور در دایره هدف‌های سازنده به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی راه اندازی گردیده، با این وسیله رفت آمد ساکنان و مهمانان به دهه خیلی آسان خواهد گشت. دوام 2 روز می شود که سخاوتمندان و جوانمردان برومند دهه در اقدام راهسازی دهه سهمگذاری نموده ایستاده‌اند. توسط تکنیک‌های صاحبی در مرحله اول مسافه 1500 متر راه بین دهه‌ای منفرش گردیده، آینده تدبیرهای راهسازی از جانب ساکنان ادامه داده می شود. اهل دهه بونغوره جماعت دهات چویانگران چنین تدبیر منفرش نمایی را یکی از اقدام‌های آبادکارانه به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ارزیابی نمودند. در دهه مذکور در برابر منفرش‌نمایی راه محلی همچنین یک چند انشاءات جشنی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. با سهم دسته جمعانه ساکنان از مسافه 10,000 متر به دهه خط نوی آبرسانی آورده شد.
همکنون با عملی نمودن چنین تدبیر بنیادکاری عین زمان ساکنان دهه پورا با آب نوشاکی تامین گردیدند. در برابر منفعش نمودن راه محلی ساکنان تصمیم گرفتند که در آینده قسمت دیگری راههای بین دهوی را بتون پوش نموده مطابق به زمان نمایند. اطلاع داده شد که در سال 2026 با سهمگذاری ساکنان و جوانمردان برومند دو دهه جماعت دهات چویانگران مسافه 3 کیلومتر راه محلی منفعش و 5 کیلومتر بتون پوش کرده شد. این همه آبادکاری ها را ساکنان از ثبات جامعه و دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن شرایط بهتری زندگی برای اهل جامعه می شمارند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، وحدت اخبار. امروز در شهر دوشنبه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی و روز قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همایش حربی و تندرستی تحت عنوان زیمردانی وطن مردی بیاموز با نشان قدرشناسی از خدمت‌های سربازان و افسرانی که مهلت خدمتشان به انجام رسیده است و پذیرایی از آغاز دعوت نوبتی جوانپسران به خدمت وطن مادر دایر شد. جهانگیر سفرعلیزاده گزارش می‌دهد. زیمردانی وطن مردی بیاموز با همین عنوان امروز نمایش حربی وطندوستی جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999-2008 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی دایر گردید. همایش مذکور با مقصد قدرشناسی از خدمت‌های سربازانی که مهلت خدمتشان به انجام می‌رسد و پذیرایی از آغاز دعوت نوبتی جوانپسران به خدمت وطن مادر در سطح بلند گذرانیده شد. در چاره‌بینی جوانانی که در مهلت معین به خدمت حربی تاب آورده آب و تاب جسمانی و روانی گرفته با افتخار و سرفرازی در آستانه ختم این مکتب مردانگی قرار دارند و روزهای نزدیک به نزد پیوندان و نزدیکان خود برمیگردند اشتراک کردند. گفته شد که خدمت در صف قواهای مسلح قرض شرمندی به حساب می رود. وضعیت مرکب جهان امروز از هر فرد بیداردل و جوانان با ننگ و ناموس تقاضا می نماید که در سمت حمایت استقلال دولتی و مرز و بوم از هر وقت دیدن مسئولیت بیشتر احساس نمایند. تاکید گردید که حکومت کشور برای باز هم رشد دادن و فراهم نمودن شرایط سازگار برای سربازان و افسران شجاع وطن پیوسته تدبیرهای مقصدناک میاندیشد. با نظر داشت تامین شرایط مساوی در جزء تامهای قواهای مسلح کشور سال تا سال صف اختیاری جوانان به خدمت حربی میافزاید. در چاره‌بینی سربازان یکی از قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مهارت خود را با اجرای جنگ تن به تن نمایش دادند. همزمان مشق‌های صفی با سیلو و ارکستر حربی با اجرای موسیقی وطندوستانه خاطر حاضرین را شاد نمودند. در همایش به یک قطار خدمتچیان قشون‌های داخلی افتخارنامه‌ها تقدیم کرده شد. در فرجام با مقصد بالیدروحی و تحکیم رویه وطندوستی خدمتچیان حربی برنامه فرهنگی دایر گردید. در ناحیه وخش در میدان 2000 گکتار زمین‌های پهن‌گشته ملخ مشاهده کرده شد. برای انجام سری وقتی آن تدبیرهای لازمه راه‌اندازی گردیده است. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. با فرو رسیدن فصل بهار پیدایش و خروج ملخ در یکچند منطقه‌های ولایت ختلان باعث نگرانی مسئولان و کشاورزان گردیده. برای بی‌ضررگردانی و پیشگیری پنشوی آن چاره‌های ضروری عملی کرده می‌شوند. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در ولایت ختلان ستاد مخصوص تشکیل گردیده برای نیست و نابود نمودن این حشرات ضرررسان در موضع‌هایی که خروج ملخ به قید گرفته شده است تدبیرهای سری‌وقتی راه‌اندازی می‌گردند. از سال 2005 این جانب همین چراگاه ملخ مراکشی زور کرده کم بیش تلفات داده شده بود. وقتی آخر این مسئله ما کار کردیم. سال گذشته 7000 گکتار کار کرده باشیم. این سال من موسم نو سر شده باشد زیاده از 2000 گکتار مشاهده کرده شد. 1900 گکتار
کارکار کرده شد. باید گفت که جهت پرزور نمودن مبارزه بر ضد این حشرات ضرررسان در ناحیه وخش ساکنان محلی، راهبران خواجگی‌های دهقانی و فیلیال مؤسسه دولتی مبارزه بر ضد ملخ در ولایت ختلان با جلب تکنیک‌های ساحوی و استفاده از زهرخیمیکات‌ها در تل و تپه‌ها تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی نموده ایستادند. محل اول نشینده است، عموما ملخ نبرآمده است امسال. این سال یک کار دیگر کردیم که هر سال اگر ما اپریل کارکرد سر کرده باشیم، امسال ما کارکرد به مقابل ملخ کارکرد را از 9 مارس سر کرده برآمدگیش به ضرر گردانده شدیم. یکی از مسئله‌های مهم روز وسعت دادن مبارزه متشکلانه بر ضد ملخ به شمار رفته. موافق معلومات فیلیال مؤسسه دولتی اکسپدیسیا مبارزه بر ضد ملخ به حالت ماه اپریل سال 2026 در ناحیه وخش در میدان 2000 گکتار پنگ گردیدن ملخ مراکشی معین کرده شده است. جایی که ما کارکرد کرده استادیم از جای کشاورزی 40-50 کیلومتر دور است. ما حرکت میکنیم که عموما اونجا با نزدیک نشود، نه فقط زراعت‌های کشاورزی بلکه همین علف‌های طبیعی هم ضرر نبیند، مردم کارکرد کرده شده است. تا این جانب از جانب متخصصان 1900 گکتار زمین‌های چراگاه کارکرد کیمیاوی گردیده مشاهدهچیان موضع‌های خروج ملخ را معین و کارکرد نموده ایستادند. جهت پیشگیری پنشوی ملخ در برابر ستاد عمل کننده، خواجگی‌های دهقانی نیز همروزه در تل و تپه‌های اطراف زمین‌های کورم تدبیرهای بی‌ضررگردانی را انجام می‌دهند. طبق ارزیابی متخصصان در منطقه‌های معین گردیده مرحله دوم خروج ملخ به ضرر کرده شده ایستاده است. در این زمینه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در همکاری با ستاد دائم عمل کننده فعالیت خود را جانب نموده بهر نیست و نابود کردن این حشرات ضرررسان تدبیرهای مشخص را عملی میکنند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه وخش، اخبار. در دوره برنامه رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در ناحیه فرخار میدان باغات وسیع و باغ‌های کهنه برقرار کرده می‌شوند. امروزها در خواجگی دهقانی فضل‌الدین ناحیه کارهای پیوندکنی و به شکل ضروری نهالان پیسته ادامه دارد. شرح بیشتر در گزارش نوبتی. خواجگی دهقانی فضل‌الدین واقع در موضع ارتباط جامعه دهات خراسان ناحیه فرخار سال 2020 تأسیس یافته میدان عمومی آن 17 گکتار را تشکیل می‌دهد. خواجگی از حساب زمین‌های تل و تپه‌های سالها بکار خوابیده تشکیل کرده شده. مسئولان زیاده از 10,000 بیخ نوهای خوشصفتی با اقلیم مطابق نهالان پیسته شنیدند. باغ بنیاد گردیده با اصول قطرگی آبیاری شده زحمتکشان می‌کوشند تا از استحصال این نوع محصولات دونگی منفعت اقتصادی به دست آورند. یک قسم نهالان پیسته که در روزهای نخستین بنیاد باغ شنیده شدند الکی به حاصل در آمدند. امروزها در این موضع با جلب متخصصان ساحه پیوندکنی و به شکل ضروری درختان ادامه دارد. درخت‌های پیسته را سال 2020 ما شناندگیم در نمی موضع حاضر به شکل ضروری در حالت پیوند هستیم. ما در شکل می‌داریم پیوند را رنگ میکنیم. در حالت رنگ کنیمون ما نشانه میکنیم که پایان دیگه برگ نشوه و بالا پیوند خیزک نباید حاصل بگیره. در حالت حاصل آمدنی پیسته های ما رنگ میکنیم، میره شانه میکنیم جای پیوند شد. به همین حالت این ما پاکیزه نمیخیل نشانه کده بر اومده رفته ایسیم. پیسته یک نوع محصولات سرغذا سرخریدار و معمول دانسته می شود که از ویتامین و مینرال ها بای می باشد. با درک موهمیت مسئله ساکنان بنیاد باغ پیسته را پیش گرفته انتخاب نهالی به موضوع پرورش مطابق و پیوندکنی را یکی از عامل های اساسی فراوان حاصلی ارزیابی می نمایند. در این موضوع سه نوع پیسته ایرانی، دیمش تاجیکی محلی خدمونه، اینای بالای تپش حاضر استاگیم ترکیه. ما ترکیه را به همین نسل تاجیکی مثال پیوند دخته درگه کرده ایسیم. حاضر بسیار نشلماشون خوبه. نهال نوعی تاجیکی پیسته در مدت از 8 تا 12 سال به حاصل می درآید و اصول پیوندکنی امکان می دهد تا در مدت 3 سال زحمت کشیده خواجگیداران نتیجه دلخواه به بار آورد. گفته می شود که پیوندکنی و به شکل ضروری درختان پیسته مرحله های گوناگون را در بر می گیرد. در دو مرحله، یک مرحله این ماه می 25 ما پیوند سر میکنیم نیچه پیوند. در حالت اون نیچه
بعد ماهای اوگوست سپتامبر با برگ پیوند هست که ما میگیریم با خچونده پیوند میکنیم. اهل زحمت ناحیه فرخار به سمت باغ و ترکپروری همچون منبع سردرآمد میل بیاندازه دارند که همه ساله میدان باغات را وسیع مینمایند. بنیاد باغ از جانب خواجگیداران ناحیه جهت بهتر و خوبتر گردیدن سطح نیکوحوالی ساکنان و به تنظیم درآوردن نرخ مال و محصولات در بازارهای استعمالی مملکت زمینه خواهد گذاشت. انورشاه سیدعلیزاده، سیحامیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. инсон метавонад бо камтарин имкон бузургтарин амалро ба ҷо орад. 5 сокини ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара маблағеро ки барои сафари ҳаҷ ҷамъ оварда буданд барои ободӣ ва сарсабзии диёр сарф карданд. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. дар деҳаи якатути ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара 5 нафар ҳамсинфон маблағеро ки барои сафари ҳаҷ ҷамъ оварда буданд бо ҳисси баланди ватандорӣ барои таъмини оби нӯшокию полизӣ сарф карданд. шукрона аз сарсабзии ин ватани ин диёр имрӯз деҳаи мо ба як гулгашти хеле зебо табдил ёфтааст. шогирдои мо ин обро аз чуқурии 104 метр об бароварданд. ин давоми сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ аст ки таклифҳои зиёди ӯ дар созмони милали муттаҳид ҳам дар масъалаи об ҳам дар масъалаи пиряхҳо пазирифта шуда боиси дастгирӣ об. гурӯҳи ҳамсинфони деҳа маслиҳат кардем ки ҳамин маблағе ки бояд ба сафари ҳаҷ мекардем дар ободони диёр барои кандани чоҳи зерзамини об сарф кардем. имрӯз аллакай об баромада аст. аҳолии деҳа метавонанд аз ин об ҳам нӯшокӣ ва ҳам барои корҳои дигар истифода баранд. аз чуқурии 104 метр об бароварда зиёда аз 10 гектар заминро обёрӣ кардан амали хайру савобест ки дар баробари обёрии замину фаровонии ҳосил қисме аз ҳамдиҳагон низ соҳиби ҷойи кор мешаванд. бо дасти худ сарсабзгардонидани як гӯшаи диёр, об баровардан, сохтани мактаб, роҳ, пул, беморхона, ҳатто дарахтеро сабзонидан ки ояндаҳо аз мевааш комширин мекунанд садақаи ҷория маҳсуб мешавад. садақаи ҷория садақаест ки манфиаташ солҳои зиёд ба дигарон мерасад ва аҷраш ба шахси эҳсонкор. дар байни мардум як масъал ёдае ки ҳаҷ чӣ меравӣ ки дили мардум ба даст ор. одамо маблағ додан номи нек мехаранд. дар ин кор иззатулло, исматулло, нусратулло, рамазон, муқимҷон хостанд аз худ як некие дар ҳамин деҳа бигзоранд. номашон дар байни деҳа монад. барои ҳамин онҳо ин чойи омӯдиро канда ба хизмати мардум доданд. ин мардони саховатпеша зарурати аввалин дараҷаи ҳамдиҳагони худро қонеъ гардонида бо ин рафтори ибратбахш дар ободии як гӯшаи ватан саҳм гузоштанд. пирӯбарнои ин деҳаи сарсабзу зебо ба хубӣ дарк мекунанд ки ватандорӣ аз гӯшаи имону амале ки дар ёдҳо ҷовидона боқӣ мемонад ин номи нек аст. дар парки саноатии инноватсионии ноҳияи Дарвоз парвариши қулфинай дар шароити гармхона хуб ба роҳ монда шудааст. ҳамкорони мо роҷеъ ба ин мавзӯъ гузориш медиҳанд. солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди соҳаи саноат эълон гардида дар давоми 5 соли охир дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корхонаҳои зиёди саноатӣ бунёд гардида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот баланд рафта истодааст. бо дар назардошти рушди соҳаи саноати вилоят дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои вилоят парки саноатии технологӣ бунёд гардида истодааст. парки саноатии инноватсионии ноҳияи Дарвоз яке аз манбаъҳои бузурги истеҳсолӣ дар вилоят маҳсуб ёфта дар ин ҷо дар баробари коркарди ашёи хуми маҳаллӣ як корхонаи муштараки Тоҷикистон ва Корея ба парвариш ва истеҳсоли қулфинай дар шароити гармхона машғул мебошад. дар Тоҷикистон низ ба парвариши он диққати зарурӣ дода шуда аз рӯи таҳлили кишоварзон дар парки технологӣ парвариши қулфинай ба матлаб мувофиқ дониста шуда маҳсулоти он дар ноҳия ва берун аз он маъруф ва бозоргир мебошад. пеш аз он ки ба ин кор машғул шавем дар якҷоягӣ бо мутахассисони Кореяи ҷанубӣ кор кардем ва аз технология онҳо бархурдор шудем
و حاضر ما در اساس هم تکنولوژی ما کار میکنیم. гарбхона дар ноҳияи дарвоз бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз буда шароити мувофиқ барои нашунамои қулфинай фароҳам оварда шудааст. дар гарбхона аз усулҳои пешрафта ба мисли обёрии қатрагӣ ва танзими ҳарорат истифода мешавад. ин имконият медиҳад ки растанӣ дар тамоми фаслиҳои сол парвариш ёфта ҳосили фаровон ба бор меоварад. кишоварзони ноҳияи дарвоз давоми чанд соли охир бо гирифтани ҳосили дилхоҳ ба як қатор муваффақиятҳо ноил гардиданд, чунки иқлими ин ноҳия гарм буда деҳқонон метавонанд ба парвариши чӣ маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти сабзавотӣ таваҷҷӯҳи бештар равона намоянд, зеро аз ҳосили ба даст оварда ҳам риску рӯзии худро беҳтар намуда, ҳам фаъолияти соҳибкориро равнақ медиҳанд. тавре маълум гашт айни ҳол дар тамоми ҷаҳон 6 нави қулфинай мавҷуд мебошад ки 3 нави он ба шароити гармхонаи ноҳияи дарвоз мутобиқ кунонда шудааст. дар назар аст барои мутобиқ намудани навъҳои дигар шароит мусоид оварда шуда дар содироти қулфинай ба хориҷи кишвар имкониятҳои нав фароҳам оварда хоҳанд шуд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи дарвоз, ахбор. дар хоҷагии чорводории бобои шарифбек маъракаи ҷамъоварии хӯроки чорва бо истифодаи самараноки техникаҳои муосир идома дорад. ҳамзамон кишоварзон бо такя ба таҷрибаи ғанӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави парваришу нигоҳдории чорва дар афзоиши истеҳсоли гӯшту шир ва таъмини бозори истеъмолии кишвар нақши муҳим мегузоранд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. боронҳои пайдарпай ва таъмини намӣ ба нашунамои алафҳои табиӣ замина гузошта, хоҷагидорон бо истифода аз ҳавои мусоид захираи хӯроки чорворо барзиёд таъмин карда истодаанд. масъулини хоҷагии чорводории бобои шарифбек ҷиҳати саривақту беталаф вондоштани хӯроки чорво, захира намудани он ва барои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 тадбирҳои зарурӣ меандешанд. аҳли заҳмат бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда ва ҷалби техника маъракаи дарави бедаро вусъат бахшида истодаанд. саривақт ҷамъоварии хӯроки чорво аз омодагии техника ва мошинолот вобаста аст. аҳли заҳмат ҳамасола аз заминҳои хоҷагӣ 6 маротиба беда, дара ва захира менамоянд. бо баланд бардоштани сифати хӯрок маҳсулнокии чорво зиёд карда мешавад. хоҷагидорон асосан ба сифати зот аҳамият дода, беҳтарин зотҳои мутобиқгаштаи чорворо ки дорои потенсиали баланди маҳсулнокӣ аст, парвариш мекунанд. маъракаи захиракунии тарбедаро сар карде ва ҳаво хел ки ба ҳама чорводорон маълум аст, ҳавои баҳор хеле номусоид аст. чорводорон метавонанд юнушкаро инчунин як рӯз дарав кунанд ва дар муддати 24 соат метавонанд ки ғун доранд ва тарбеда дар чайҳо хобонанд. хӯроки серғизову чорҳои сермаҳсул ба афзоиши гӯшту шир дар ин хоҷагӣ мусоидат намудааст. хоҷагидорон талош доранд дар ҷумҳурӣ бо заминагузорӣ ба рушди минбаъдаи чорводорӣ, дар зиёд кардани истеҳсоли гӯшту шир ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот нақши муҳим дошта бошанд. ҳолати воқеӣ нишон медиҳад ки дар ин ҷо технологияи нави парвариш ва нигоҳубини насл истифода мегардад ки барои нигоҳубини гӯсола муҳим аст. дар баробари парвариши чорҳои калони хушкзод дар ин хоҷагӣ беҳтарин гӯсфандони зоти ҳисорӣ парвариш карда мешаванд. мавсими наслгирӣ дар ин хоҷагӣ бо муваффақият анҷом ёфта, аз ҳисоби зиёд намудани чорвои хушкзод сифати ирсии зот беҳтар гардонида мешавад. хоҷагидорон азм доранд ки бо ин роҳ дар парваришу афзоиштиҳии гӯсфандони хушкзоду баландмаҳсул нақши худро гузоранд. муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир амали номатлуб ва тибқи муқаррароти қонунгузории ҷиноят мебошад. кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ фаъолияти гурӯҳи муташаккили ҷиноятпешаеро мушоҳида намуда, дар натиҷаи амалиёти тафтишотӣ далели ҷиноиро муайян ва аъзои онро дастгир намуданд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз масъалаҳои асосии таъмини амнияти миллӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. ин падидаи хатарнок на танҳо ба ҳаёт ва саломатии инсон таҳдиди ҷиддӣ эҷод мекунад, балки ба суботи ҷомеа ва ояндаи насли ҷавон низ хатари ҳалокатбор мерасонад. аз ин роҳ ҳамасола дар самти ошкор, пешгирӣ ва решакан намудани ин падидаи хатарноки ҷомеа аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии Тоҷикистон чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ карда мешаванд.
дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон далели муомилоти ғайриқонунии маводи нашоовар аз тарафи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ошкор ва пешгирӣ карда шуд. 5 нафар аъзои гурӯҳ Ғайратов Азим Асадуллоевич соли таваллудаш 1981 зода ва сокини ноҳияи ҷайҳун ҷамоати шаҳраки дӯстӣ кӯчаи рӯдакӣ оиладор қаблан суд шудааст. Шодиев Идибек Рустамович соли таваллудаш 1977 зода ва сокини ноҳияи ҷайҳун ҷамоати деҳоти 5 деҳаи Марскат қаблан суд шудааст. Сафаров Рамзиёр Мирзоевич соли таваллудаш 1992 зодаи ноҳияи Восе сокини ноҳияи ҷайҳун ҷамоати шаҳраки дӯстӣ кӯчаи Сомонӣ. Дахмардаева Шукрона Оевна соли таваллудаш 2003 зода ва сокини шаҳри Роғун ҷамоати шаҳраки Обигарм кӯчаи Ҳафизов қаблан суд шудааст ва Наимов Абдурасул Қосимович соли таваллудаш 1981 зода ва сокини ноҳияи ҷайҳун ҷамоати шаҳраки дӯстӣ деҳаи Зарнисор боздошт ва аз манзили истиқоматии саркардаи гурӯҳ Ғайратов Азим Асадуллоевич зиёда аз 4 килограмм навъҳои гуногуни маводи нашоовар дарёфт ва мусодира карда шуд. Дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд ки Ғайратов Азим Асадуллоевич саркардаи гурӯҳи ҷиноятӣ буда муддати зиёда аз 6 соли инҷониб ба хариду фурӯши воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ машғул будааст. зиёдаи 5-6 сол шуд ки ба хариду фурӯши маводи мухаддир сар кор дорам. Бори охир моҳи феврали 2026 кристалл ва ҳашиш аз Шариф Идибек харидорӣ карда онро фурӯхтам. Дар хона шароит муҳайё кардам, ҳамроҳи ҷураҳом маводи мухаддир истеъмол мекардем. Аз рӯи нишондоди боздоштшудагони дигари ин гурӯҳи ҷиноятӣ маълум гашт ки онҳо дар манзили истиқоматии Ғайратов Азим мунтазам ҷамъ омада ба истеъмолу истифодаи маводи мухаддир ва моддаҳои психотропӣ машғул мешуданд. Инчунин ҳамарӯза то 10-15 нафар сокинони дигари мубтало гашта аз ҷумла ҷавонон ба ин макон омада воситаи нашаоварро аз Ғайратов Азим харидорӣ ва истеъмол мекарданд. Якчанд сол мешавад воситаҳои нашадори ҳашиш ва афён кристаллро дар ҳудуди шаҳри Бохтар ва ноҳияи ҷайҳун паҳн мекарданд. Муддати 1 соли ахир ба шиносам Ғайратов Азим маводи мухаддирро ба фурӯш мебарорам. Бори охир моҳи феврали соли 2026 ба Ғайратов Азим ҳашиш ва кристалл фурӯхта будам. 1 сол мешавад ки аз Ғайратов Азим кристалл ва ҳашишро харидорӣ менамоям. Ғайратов Азим дар хонааш ба шароит ба маводи мухаддир ба ташкил карда буд, мешиштем, ҳамунҷа мекашидем. Тӯли 5 моҳ мешавад дар марказҳои дилхушӣ ноҳияи ҷайҳун ба ҳайси рақоса кор мекунам. Бо ҳамроҳии Рамзиёр ба хонаи Азим Ғайратов Азим рафтем барои харидории кристалл. Рамзиёр аз хонаи Азим кристалл харид ва мо аз он ҷо баромадем, кормандони амният моро дастгир карданд. Тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии раёсати агентии назорати маводи нашадор дар вилояти Хатлон маводи дарёфтшуда воситаи нашадори навъҳои ҳашиш, афюн, кристалл ва лирика буда вазни умумияшон 4 килограмму 260 граммро ташкил медиҳад. Дар асоси далелҳои шайъӣ бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 1 қисми 3 бандҳои В, Г, 201 қисми 1 ва 205 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муайян, ошкор ва пешгирӣ кардани ҷиноятҳо аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ба ҳисси ватандӯстию ватанпарастӣ ва ақлу заковати баланди сокинони мамлакат такя менамояд. Танҳо бо роҳи муборизаи оштинопазир бо ин зуҳуроти зишту нанговар метавон амну осоиши ҷомеа, суботи комил ва рушди бемайлони кишварро таъмин намуд. бо дар назардошти афзоиши талабот ба нерӯи барқ ва зарурати таъмини устувори он, кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххаси фаҳмондадиҳиро бобати истифодаи савараноки нерӯи барқ, пешгирии ҳолатҳои қонунвайронкунӣ, пардохти саривақтии маблағ ва оқибатҳои манфии истифодаи ғайриқонуниро роҳандозӣ менамоянд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатии мо. кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва техникии аҳолӣ дар самти истифодаи самараноки нерӯи барқ, пешгирии талафоти ғайриқонунӣ ва таъмини риояи талаботи қонунгузории амалкунанда
бо сокинони шаҳри ваҳдат вохӯрии судмандро роҳандозӣ намуданд. зимни мулоқот намояндагони агентӣ ба ҳозирин доир ба вазъи кунунии соҳаи энергетика, истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, инчунин оқибатҳои манфии истифодаи ғайриқонунии он маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. таъкид гардид ки истифодаи ғайримақсаднок ва беэҳтиётонаи нерӯи барқ метавонад ба низоми энергетикии кишвар таъсири манфӣ расонида боиси камбудии барқ дар мавсимҳои сербориш гардад. ҳамзамон ба иштирокчиён меъёрҳои асосии қонунгузорӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ, масъулияти маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои вайрон намудани қоидаҳои истифода, инчунин роҳҳои пешгирии қонуншиканӣ шаҳр дода шуданд. аз тарафи мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ноҳияи Тобаи ҷумҳурӣ амрӯза корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба сарфаи сариштикорона истифода бурдани қувваи барқ рафта истодааст. чунин чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои Тобаи ҷумҳурӣ низ идома дошта, ҳадафи асосии он баланд бардоштани сатҳи дониш ва масъулияти шаҳрвандон дар истифодаи нерӯи барқ мебошад. дар анҷоми мулоқот миёни иштирокчиён мубодилаи афкор сурат гирифта, ба саволҳои онҳо аз ҷониби мутахассисон посухҳои мушаххас дода шуд. гуфта шуд ки роҳандозии чунин иқдомҳо метавонад дар самти коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва таъмини истифодаи самараноки он мусоидат намояд. дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ баргузор гардид. бори аввал раванди баргузории озмун бо истифода аз унсурҳои рақамикунонӣ ба роҳ монда шуд ки ин иқдом шаффофият ва самаранокии равандро боз ҳам тақвият мебахшад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон озмун барои ишғоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо иштироки намояндагони комиссияи озмун, мутахассисони соҳа ва довталабон доир шуда, ҳадафи он интихоб ва ҷалби кадрҳои баланд ихтисос ба сохтори давлатӣ арзёбӣ мегардад. масъулон таъкид намуданд ки чунин озмунҳо заминаи мусоид фароҳам меоранд то шахсони лаёқатманду донишманд ба хизмати давлатӣ ҷалб гардида сатҳи касбият ва масъулият дар фаъолияти мақомоти давлатӣ боз ҳам баланд бардошта шавад. дар шароити рушди босуръати илму техника ва технологияҳои рақамӣ, ҷомеаи ҷаҳонӣ ба марҳилаи нави тараққиёт ворид гардид. бори аввал раванди баргузории озмун бо истифода аз унсурҳои рақамикунонӣ ва технологияи нав ба роҳ монда шуд ки ин иқдом шаффофият ва самаранокии равандро боз ҳам тақвият мебахшад. дар ҷараёни озмун довталабон аз рӯи якчанд марҳила санҷиши донишҳои тахассусӣ, қобилияти таҳлилӣ ва суҳбати инфиродӣ арзёбӣ гардиданд. аъзои комиссия зимни баррасии ҳуҷҷатҳо ва натиҷаҳои имтиҳонҳо ба сатҳи дониш, таҷрибаи корӣ ва малакаҳои касбии иштирокчиён таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. таъкид шуд ки шаффофият ва адолат принсипҳои асосии баргузории озмун ба ҳисоб рафта тамоми раванд тибқи талаботи қонунгузории амалкунанда сурат гирифт. ҳамзамон барои таъмини баробарии имкониятҳо ҳамаи довталабон дар шароити яксон иштирок намуданд. ба иттилои масъулон натиҷаҳои ниҳоии озмун пас аз ҷамъбасти пурраи холҳо ва баррасии комиссия эълон гардида, ғолибон ба мансабҳои дахалдор таъин карда мешаванд. коршиносон баргузории чунин тадбирҳоро дар роҳи такмилии низоми идоракунии давлатӣ ва баландбардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. ёдовар мешавем ки палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ниҳодҳои муҳими назоратӣ ба ҳисоб рафта фаъолияти он ба таъмини истифодаи самаранок ва мақсадноки маблағҳои давлатӣ равона гардидааст. занон имрӯз дар ташаккули иқтисоди фардо нақши калидӣ мебозанд. ин нуқта дар ҷамъбасти озмуни занон дар тиҷорат 2025 ки дар шаҳри душанбе доир шуд иброз гардид. занони соҳибкори тоҷик бо ташаббус ва ҷасорати на танҳо тиҷорати худро рушд медиҳанд, балки бо таъсиси ҷойҳои корӣ ва истифода аз дастгириҳои давлатӣ, аз ҷумла грантҳои президентӣ ба пешрафти иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар саҳми назаррас мегузоранд. гузориш дар ин хусус. занон дар ташаккули иқтисоди фардо бо чунин унвони пурмазмун дар шаҳри душанбе озмуни занон дар тиҷорат 2025 ки аз ҷониби бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон баргузор гардид, бо шукӯҳу шаҳомати хос ҷамъбаст шуд. дар чорабинии масъулини кумитаи занон ва оила, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, созмонҳои байналмилалӣ ва занони фаъоли соҳибкор иштирок намуданд. дастгирӣ барои оянда ҳамкорӣ кардан бо бонкҳо дар 5 соли охире ки ман маблағ гирифтам ягон мушкилӣ надидам. ягон дар кор ман мушкилӣ неста. дар
مبلغ هم سپردن مشکل نکشیدم تا امروزه مینداری خود رو میرسونیم با محترم جناب والی که برای ما زنان چقدر دستگیری میکنن توجه زیاد دارد ما حرکت میکنیم در آینده فعالیت زنان زیاد کنیم جای کاری زیاد کردیم. محیط همایش گواهی آن بود که نقش زنان در اقتصادیات کشور دیگر تنها رمزی نیست بلکه واقعاً تاثیرگذار و پیشبرنده می باشد. مسئولین ضمن برآمد تاکید نمودند که بانک سرمایه‌گذاری و قرضی تاجیکستان تشبس‌های زنان را پیوسته دستگیری نموده با آنها جهت رشد صاحبکاری خرد و میانه قرض‌های امتیازناک پیشنهاد نموده است. در سخنرانی‌ها تاکید گردید که امروز زنان تاجیک با جسارت و تشبس در ساحه‌های گوناگون صاحبکاری بخصوص در تجارت خرد و میانه فعالیت نظررس دارند. آنها نه تنها تجارت خود را رشد می‌دهند بلکه با تأسیس جای‌های نوی کاری با پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز مساعدت می‌نمایند. ذکر شد که دستگیری دولتی زنان از جمله توسط گرانت‌های پرزیدنتی که از سال 2006 عمل می‌کنند زمینه استوار برای رشد و تکامل صاحبکاری زنان فراهم آورده است. این اقدام همچون تجربه موفق در تحکیم موقع زنان در اقتصاد ارزیابی می شود. پیشتر در دیگر شرکت ها یعنی در شرکت هایی که دیگر صاحبکاران تأسیس داده بودند در آنجا فعالیت می کردم، تجربه گرفتم و چنین خلاصه آمدم که چرا خودم تشکیل نکنم چنین فعالیت رو. یعنی صاحب اجازت نامه شدیم. ما بیشتر واردات داریم، یعنی واردات موادهای دارویی، تامین مردم کشور ما با موادهای دارویی و تجهیزات‌های طبی. آزمون زنان در تجارت 2025 نیز ادامه چنین تدبیرها بوده در دایره برنامه دولتی رشد صاحبکاری زنان تا سال 2027 عملی می‌گردد. در انجام چاره‌بینی بهترین ها از روی نامیناسی‌های تجارت و استحصالات، اینوواسیا و رشد استوار و استعداد و هنر معین گردیده با جایزه‌های ارزنده قدردانی شدند. این همایش بار دیگر نشان داد که زنان امروز نه تنها اشتراکچی اقتصاد بلکه نیروی مهمی تشکل دهنده آن می باشند. در دوران صاحب استقلالی کشور رشد علم به مرحله نو وارد گردیده زمینه‌های استوار تشکل و پیشرفت آن فراهم آورده شده است. در دانشگاه دولتی دنقره بخشیده بر روز علم تاجیک همایش داری گردید. گزارش در این خصوص. бахшида ба эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар донишгоҳи давлатии Данғара конференсияи умумии донишгоҳӣ баргузор гардид. ин ҳамоиши илмӣ дар ҳошияи таҷлил аз рӯзи илми тоҷик роҳандозӣ гардида дар он ҳайати олимону профессорон, омӯзгорону унвонҷӯён ва донишҷӯён иштирок намуданд. зикр гардид ки дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рушди илм ба марҳилаи нав ворид гардида бо дастгирии давлат ва роҳбарияти олии мамлакат заминаҳои устувори ташаккул ва пешрафти он фароҳам оварда шудааст. тавре иттилоъ дода шуд ин гуна ҳамоишу мисҳои мудаввар дар ҳама факултетҳои донишгоҳи давлатии Данғара тӯли як ҳафта идома ёфта маърузаву мақолаҳои илмӣ пешниҳод гардида дар маҷаллаи илмии донишгоҳ рӯи чоп хоҳад омад. дар шаҳри хуҷанд сеюмин форуми байналмилалии сайёҳии суғд чороҳаи роҳи бузурги абрешим баргузор гардид. дар форум масъалаҳои марбут ба рушди соҳаи сайёҳӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. аз рафти баргузории форум ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар сеюмин форуми байналмилалии сайёҳии суғд чороҳаи роҳи бузурги абрешим намояндагони соҳаи сайёҳии тоҷикистон, русия, беларус, қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон, эрон, олмон ва юнон иштирок намуданд. рушди соҳаи сайёҳӣ, ташкили бозори сайёҳии минтақа, муаррифии ҳамаҷонибаи имкониятҳои табиӣ, сайёҳиву фарҳангӣ ва табобатию солимгардонӣ, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ, татбиқи лоиҳаҳои сайёҳӣ, таҳкими ҳамкории соҳавӣ ва рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки иштирокчиён дар ин форум мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд.
таъкид шуд ки дар тоҷикистон бо шарофати истиқлолу озодӣ ва азму талошҳои пайгиронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи сайёҳӣ рушди бесобиқа ёфта зарфияти сайёҳии кишвар дар минтақа ва ҷаҳон ба таври шоиста муаррифӣ мегардад. соли сеюм аст ки дар ин форум иштирок мекунем. соли гузашта байни ширкатҳои сайёҳии вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон ва вилояти намоянгони ҷумҳурии ӯзбекистон 20 шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расида буд ки натиҷаи хуб ҳам ба бор овард. форуми имсола низ идомаи рушди ҳамкориҳо дар самти сайёҳӣ буда бовар дорем ки ба дастовардҳои аз ин ҳам бештар ноил мешавем. ҳоло дар вилояти суғд мавҷудияти бештар аз 100 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ аз қабили 65 меҳмонхона, бештар аз 30 истироҳатгоҳу осоишгоҳ ва дигар иншооти соҳа имконияти мусоид аст барои қабули ҷаҳонгардон. тибқи маълумот дар вилоят ҳамзамон 1190 иншооти таърихию фарҳангӣ мавҷуд аст. иброз гардид ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳамаи кишварҳои иштирокдори форум таъмини рушди устувори соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. барои ноил шудан ба ин ҳадафи олӣ ташаккул ва муаррифии тамғаи миллии сайёҳӣ, маркетинг ва пешбурди маҳсулоти соҳаи сайёҳӣ, ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ муҳим арзёбӣ гардид. ҳадафи асосии мо ташкили бештари хатсайрҳои ҳалқавии сайёҳӣ байни кишварҳои минтақа аз ҷумла тоҷикистон, қирғизистон, қазоқистон ва ӯзбекистон мебошад. форуми мазкур барои густариши ҳамкориҳо заминаи мусоидро фароҳам овардааст. мо бо ширкатҳои сайёҳии тоҷикистон ҳамкории густурда дорем ва имрӯз ҳам ҷиҳати амалӣ намудани нақшаҳои нав бо ҳамтоёни худ мулоқот намудем. зимни муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ маълумот дода шуд ки дар вилояти суғд фаъолияти бештар аз 50 ширкати сайёҳӣ ба роҳ монда шуда 210 хатсайри сайёҳӣ ташкил гардидааст. дар муҳокимаҳои панелӣ бошад лоиҳаҳои гуногун муаррифӣ ва ба зиёд намудани хатсайрҳои минтақавӣ ва бастани шартномаҳои ҳамкорӣ дар самти сайёҳӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо рӯйдодҳои варзиш ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. боиси хурсандӣ ва ифтихори тамоми мардуми тоҷик аст ки солҳои охир варзишгарони тоҷик пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалию ҷаҳонӣ иштирок карда парчами кишвари азизамонро баланд мебардоранд. варзишгарони тоҷик дар ду рӯзи чемпионати инфиродии осиё оид ба гӯшини тарзи дзюдо дар шаҳри одоси чин 5 медал, 2 тилло, 2 нуқра ва 1 биринҷӣ ба даст оварданд ки ин натиҷа боз як армағони замони соҳибистиқлолии тоҷикистони азиз мебошад. яъне бори аввал дар таърихи варзиши тоҷик чунин натиҷа дар чемпионати қоравӣ ба даст овардаанд. дар рӯзи дуюми мусобиқа 17 апрел муҳиддин асадуллоев паҳлавони ҷавони тоҷик дар вазни то 73 кило барандаи медали тилло гардид. муҳиддин ба сабқат аз даври дуюм пардохт. вай нурмуҳаммад бакриддиновро аз қирғизистон шикаст дода дар даври чорякниҳоӣ бар сокбом но аз Кореяи Шимолӣ ва дар даври ниманиҳоӣ бар Эникули аз Кореяи Ҷанубӣ пирӯз шуда дар финал Маҳмадбек Маҳмадбековро аз Аморати Муттаҳидаи Араб мағлуб кард ва бори аввал ба унвони олӣ чемпиони Осиё даст ёфт. паҳлавони дигари тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 81 кило ба гирифтани медали нуқра ноил шуд. Сомон ки дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм Шнайбер Ючмики Муғулро шикаст дода дар даври чорякниҳоӣ бар Гаҷидовуд Гасанви Баҳрейнӣ дастболо шуд. Сомон дар марҳилаи ниманиҳоӣ намояндаи Аморати Муттаҳидаи Араб Гаҷимурат Умаровро шикаст дод ва дар финал аз Аделет Алмети Қазоқ мағлуб гашт ва соҳиби нишонаи нуқра гардид. дар рӯзи дуюми мусобиқа Абдуллои Ориф дар вазни 73 кило ва Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни то 81 кило ҷоҳаи панҷумро касб карданд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор.
برایتون بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم. سلامت باشید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. дар ин бахш шуморо бо вазъи обу ҳаво дар мамлакат барои фардо шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳад ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 4-9 дараҷа, рӯзона бошад 14-19 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа, рӯзона бошад 24-29 дараҷа гарм. дар ноҳияи доманакӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти сусти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 8-13 дараҷа, рӯзона бошад 21-26 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона то 5 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар водиҳо боришоти сусти борон ба амал омада дар ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 9-14 дараҷа, рӯзона бошад 20-25 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 10-12 дараҷа, рӯзона бошад 20-22 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, чунин буд маълумот доир ба вазъи обу ҳаво барои фарду 18 апрели соли 2026. тансиҳатию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, саломат бошед.